So many mambaka wala update method kachega major or latiang kena tibu wa bantina. So go to jen and bana taga ngaidian come to ka go to jen and bigatar de chardo ko chi mag bijena bijo gang du karodo batatado kenyam de lar ne andama lu mag tiang che nergonu kondi alti yentan che nermi tika America tika Australia tika Canada kai jinwar anu kwata titan kai lo ni che lar mala man bakar argo je jan bakan man ban so metal me laro de ketel mo to kana gora banga rai na gora borai ka mete mo to ngajen ke te ka me gwajata na dana jek so lana ba bana wulu mo ka update so jana gwaja long man gora wala ke man gora raja tena long situation ta gambel kana kwi mala mala ke ci bana kata e ci tok tianga war ga gambel long mi chaling ka maje ja doy kana de ja doy tiang so goro jana ne biata ka liang mo go ga biata ko ne bi kana la jin ki ci ba kana la jin am bi gujen kenyam de laro ne chianga chana chaga yan ga gambel ko nin de chuo almost jong laro jong diok ki ko re dan je to ju kuma cha connection ko ne yen ne na yen daga na jano ne jen je gwi jen be mal ben ga ko no ma je yen na je to go the difference is midi long ke to re dien jo go ti tana gurge de yen ka tana cha da go de yen ka kan de ga ko kon so mo go ko lar kon ne la no kon dia neti kor ngor jatan la tiang war la ko michi o te kel gana ni siang ti accident di te da to wa ti ku mo go be lat la ran wala mo dang michi to wala ro me ji to tiang me na me ji to tiang na me na me to tiang gambel de lian mu di along da to re gambel ke jen gwa do bo ko mi nga waga jan 30 minutes laken chicken rela ko ne biken liam di long biken jago to re gambel ko chicken mal chicken go chago tunen chago chamalat dol to jan won jare ko gweno ji mal ben la tok ci loydun ko la mal ngala noko la yin ba gweno ci mal ben la tok barkarano wichar ram ngi gambel grand hotel dan grand hotel min barga je to da ke bu gwana be len ram berje de no guju mo te mal tela mal ko gwa barkaranten ajan grand hotel kada de ni te ne re kal grand hotel the same thing jan gwa na ke manager tung beng ten so weje ramchare ne te malten muteli mi ci jen dor loy ko dor loy kan dor te ga de dor da tane ke kel mo loy de bela gwi ko ne tela mal la to ga na mo ba dor loy che jang nge je wona ne chen cha la dor la ngok la ka dong ko dor loy so kon rudan wana dor loy ni because la yalar ke dor be chi ling bi la ne cha ling man dor tor jana la ko man go ka ngat ne ga la ko man ka la video no la we che ke ling la we char mo go ram bi gu dir jit so la kana ko man dol dia la kon kanyo gi jien imagine ngadi ne ngadi kume kraja pa ila tiang etela mal te joy go ne yedu chabat ka duo mo don kini charga janan de yedu da ba gele ko no ga men go la re jana yen community no ma da gambel kelo janan kurta le kono gwana dia janan jirum go South Sudan yen jirum re gambel ko kono so gwana kon dia ta kurti ten
la mu chai kam information ko ne jin gang rodo o brodo gang tete de tete tete ramdo mi ba ba ben kam ler chalo no ngaje leri long ki te ga ngaje long mdi linge ja paro liang chekel kan nga chekel kurum nap chekel o dirum gana ni di kam wane ki de kam ler kam leri ki de kam information chekel de ga kip de bet karo da ka but gweje wona ne yen mi sharo long muti de rodo chi ma go ben be ben gang tala ga lo bom pon ben be ben gang ana na mata ga media ke lo ke ni dia la right ke kam yeler mon taram ben be ben gang ba dil kam ni yeler mu dob ko ne jin gang rodo Gambele banyo lu yemata telemal. Telemal. La kote quelque condition. Jan guyene la plan que la gene pel que jam. Mumba kan tia bugoro ne bia action go bia kan yen koro dun la bia gang yen koro tel mo go. Me broda ger. Me broda long kan lene ay tega dan ko kon warta gambe. So that once the update nyam go what no balaria. Ken ka changa diok last week chicken court chicken rico ne begana re gambe. Bekana nagre gambel big jal ke timon mo big jal ke maj big jal ke madaden so arama ja jego badil nak liya gara de ja nagane ngoro wang lo din meta cha lo din chen ne di bongna ne kar fi jine re gambel ti do ina fi jine ti jel gar fi jine ji gambel do ke na mijidit de no go jama la jatan tela mal ko no kenris ki mo kenere te ko nganye la jino ne men go ka ajen banang men jeka chi banang men jeka ji chi banang la ne ti chigro ne la ko ne big jal ke majre gambel bigana nak ko tegen ko kuer mi chiro de jago chaga biyan simurai kona ta gade ja yen ga goro da ga jalon ba do che de ga tela gwat ko ji de ka ba long ji de ko jo ne me serious so men talk goro jana ne lad jidun kamen lerode si ateram ji dor gorbo ta me wuya mai kan da ka zero rat ka bela so ka gambela so em mete ga ram te no go me talk de no me che ga ko ta ka life a wo yo ma jeta o do bu yekan ga ko zero rat ka bela jenta ber ber septeno so de ne kon che mo go ga ndia so jan mi che na mo no goro ba nyola ram chi komen go jan ko lo so ko no telo kon ma telo mal yeah ram chi go ne yo mai kan da kan ne confirm but lo je me cha go so mi wi la to wal chicken wi de ni che ge ne ta gambe ko kan nga chen bla re to so ko no chan ro dan gang ka ja ro dan tit men bo kula rien gar gambe la kor da cha kor ta kin kan mar den ka ma re re ngu bana lelo that's a question bi no bu gang ne bitini jin nu len bi gang ro re nu len ga ro chi bi ja chire cha pal ga wale ngu be mefte ko me joj go bu re ba ju ne ci joj go bu re ba ju ne so goro jene ne rasa chin mutabakar laban bazuni ta chana ro dan tit chana ro dan gang mu wire jele ka dor mu wire jele ka dor jenna mo nu goro bala yemo na yiti ci karo ya laga ko biga yenak re ak gambel so ba tok tan gomo the update dongan goro ba kam ye yene dial ta gambel amarar dial la kuma la ro da gere si ane ka kuma tan ko la mi yen mi jojo ko ne wale tiga power bi long bi nyodran
ben wi kwamurun ben ra wi kwamurun la beje mat ona je ko ne bianga je go ne men le rode re gambel aji bana tu wi dan koro so gore je ne bi adil je go ne men le rode agwa re gambel te to kam nang ne ti aji bana luin kam dan ona je ko ne chu gad ku ke gad mor ke da mor chu wi yene ko ne chicken mu chalet ke chicken alo che yen ke bana ne nuare gore ba yete kore chur ngade lia dul to da pai na ka chawo chamal chalat ke juk yana wi alet lene dul pai na ge anga ba ko ti jo ke yeta ta yaki manu mi no che da chele tin ne din jira nak ti ne yen nore ko yen ke yen ne jung nore ne yen mal chaban wi ajale wi are anai te nulan kumaten kuma gangana anga bu responsibility ka da to da na gona anga bien na simu chogo joy ko ne sharan cha jan na ke dul to ti lu ko lar yen ta mal teten ko lar yen ko gar kun ngat kene ye kata chelak ge mal jaten jen ko gare ge jamo wo ke bana ne diala wo ene de kler kuma ke lu ta gambe le ke lu no ge ne cha wata malten mal ma kene ngada go kantana ka ka chi ro den ba dor nge yen chi ge ge de nge yen ge chi ge de nak nge yen ge chi ro den bar nge yen ge dia so ko no nge yen de ngad gu yen de yen ne de la kor ko mu jojo ko ne ta nakagad ke biya jone ne wiya ga ci malben biya ko gujide guye ne mo ngona malaten ngod biya ga na jone ne wiya re ga jale de jane kuma me la de na jatin mala jaban jane ga so ken ta yutu wana long ta ga la ga ko ba mal ba yar ko bu ken wor bu ken nak bu ken ak no na la de je la man di chola le mutu chang ba woja bram kel kwor kel ka kwor ka ju peno la ne de wiki de kula na nang ni chang mi wi ga ban kwora bianen gambel ba ta ga mal la ne me is a politic. It's not about on any local nowhere. It's about on any to change the regime. Ko we can any chaga der white a bar to la bara. So je target in wall kaduro jamro mala. Ala madi no chaga der white bara. The reason why je na ken kwar mutuale agwalemu kaje. Agwalemu nekene ko ne a bara. Men neken ko bukan kwar bukan nang. Me chicken kwar chicken nang chicken guro ne batera mo dong mo bara mo ban ruoi kwar. Ne me je ka yar long ken baru pe no chalo jen che yar ja ka jako ne chalo jen che je ga long ko ne nguchi ya le mutu che ban kwar ga jam. That's why ajen gur kan ne bana nak daily ba nur nak binojien ba bara nak ka salam be ju je bigan man di to. But the point chang me taken tin ngor nak kan nore nichiam wargan chang dar. But game meta me lekena mena a political lela nagari lo. So yen wala mi changa jo gwa wona ne ki yen korte la marare mi changa je tala mal. So I got kone la jogen en ramal tini na jel ke na kaira. Okay. Chana jo goro ne bana gat kon kan bana gagang. Chana jo kon ngado gwa chi malben. Jin pon jin kuwer la ne chi malben we jal re. Wurtu muk tabudu wur chunga bara ko bo dan bang. Umenu ke bun gwa la mi ke buntun. Wur ke tena sign college. Umenu ke bun ka wasra dan biro. Wo chunga tin to college ko mi chi mal jaban. Ba ko ngado chi malben. Wo chunga tin chu ganang rar bang jiu ke ne chi malben. Kamal metel. Telle salam. Yoshe salam nunji salam yellem. Gwa ban rodan la tok chi ko ba kai.
miku korodan shawawolu talwa bakonangdan telamal okay obro gang tetere do kelo tin dialtin to kore gambel ni chang yerkan loinat ko siga tukoyke ko gotila lat karan brana laro chaling ke burjien bro jago bayna obuna ngalo ko muktab be malban motam de long chieta lane eti chagatar long ko kore chiro but maybe tandun quicken jega chagatar long so gurgana bukene yungwan bukan na ka kon ka gurgana bukara din tol long da mal ko ban ke da lo din ko kwaj ata number ji woga ka kan kana long mi jekana ko da kana chol ko no tiara rolun tela mal okay ትንሽ በአማርኛ መናገር ፈልጋለኝ ምናልባት ላሰሙኝ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች መናገር የምፈልገው ብዙ ነገር ተናግሮት ነበር ወንድሜ ገላው ቦምፓል ብዙ ነገር ተናግሯልና እሱን ለመደገፍ ሳይሆንና እሱን የተናገራቸው በሙሉ ምን ጊዜም ያው እውነት ነው እናውቃለን ምንም የሚደበቅ ነገር ስላልሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ምንድነው ለወይዘሮ አለሚቱ ጥያቄ ስላለኝ ያኔ ዲሲሲ ገደል ኖርዝም ብሏል እንደገና ማኔጀሩ የባንኩ ማኔጀሩ ሲገደል ባሶቹ ሲገደሉ ማነው ሲመቱ ሰዎች ሲገደሉባቱስ ኖሮችም ዝም ብሏል ከዛ በኋላ ነው ከስንት ጥቃት በኋላ ነው ሞድዋ ዳንግን የተገደለ እውነቱን እናወራ ከተባለ ማለት ነው እሱ የሚካድ ነገር አይደለም ኖሮች አንድ 5 6 ኖር 7 ኖር ከተገደለ በኋላ ነው ሞድዋ ዳንግን የሞተ ስለዚህ ባለፈው ሰላም መጣ ብለሽ ከየትም ተሰብስቦ ሰው ይታሰራል ሰው ይያዛል ከየትም ከዚህም ከዛም ኦኬ ታሰሩ ኖሮጁን ሰላም ተቀበሉት ኢታንክ ተካሄደ ስብሰባ ተደረገ ኖሮጁን ተቀበሉት ሰላም መጣ ተባለ ኖሮጁን መቀዛቀዝ ጀመሩት እሺ አሁን ግድያውን ወይ ሰላም ፈላጊ ማን ነው ከዚህ ሁለቱ ቤር አኛክ ነው ሰላም ፈላጊው ወይ ኖር ነው ሰላም ፈላጊው ግድያ የፈጸመው ኖር ነው ወይ አኛክ ነው መጀመሪያ ግድያ የፈጸመው ለምን እውነቱን ነጋገር ከተባለ ያኔ መጀመሪያ የተገደለው ሞድ ነው ለዛ ነው የሁሉ ችግር የተነሳ እሺ አሁን ይልት ተገደለ ህፃኑ ልጅ ባዳባባይ ሰውየው ሳይያዝ ባዳባባይ ተገድለው አሁን ነገ ኖር አንዳኛው ገሎ ግድያው መጀመሪያ የጀመረ ኖር ነው ምትሉት ግድያው የጀመረው ኖር ነው እንጂ ምትሉት ግን ራሳችሁ ያወቃችሁ ግድያውን የጀመረ ሰላም ማይፈልግ ህዝብ ያለ የራስሽ ቤር እነሱን መቆጣጠር ሳቺ ነገ ኖሮች እርምጃ ከወሰዱት በኋላ አይን ትላንትኮ ይሄንን ብጥብጥ የጀመሩትን ኖርን ይከለስ ስለገደሉት ነው ይከለስ እንደዚህ ኖር ስላደረገ ነው ግን ምንጩ የትኛው ነው ማን ነው መጀመሪያ ግድያውን የፈጸመው ማን ነው ግድያው መጀመሪያ የጀመረው ማለት ማን ነው ግድያው የጀመረው ካላወቅ ነው ማናስቀምጥ ከሆነ እውነተኛ ነገር ማናስቀምጥ ከሆነ መቼም ሰላም አይመጣም የኖር ማይበረሰብ ሰው አይሞትም ማለት አይደለም ሰው ይሞታል በበሽታ ሊሞት ይችላል ሰው ሊገል ይችላል ግን ህግ ይታል ሰው ከገደልክ በኋላ ለምን አትያዝም ስለዚህ እኔ የምልሽ ነገር ይሄ ነገር እንደዚሁ ከቀጠለ ማለት ነው
እንደዚሁ ከተማ ውስጥ ኑዌር እንደዚሁ የሚገደል ከሆነ ኑዌር ምላሽ እንደሚሰጡ ቃል ገብልሻለሁ 100%። ለምን እኛ ኑላን ተቀምጠን ተዘግተን ልክ እንደ እስር ቤት እዚህ ኑላን እናስቀምጠውን እኛ እንዳንቀሳቀስ የምታደርጉን ከሆነ እኛ እንቀሳቀሳለን። ከተማው ማን ለቆ እንደሚል እንታያያለን። ይሄ ፍራቻ የለበትም። ምንም ድብብቅ ነገር የለውም። ግልጽ ነው የማስቀምጥላቸው። አሁንም ቢሆን ድብን አድርጌ እናገራለሁ። እነዛን ሰዎች ማይያዙ ከሆነ ከተማ ውስጥ እንደዚሁ ግድያ የሚፈጽሙት ከሆነ አይ ፕሮሚስ ዩ ኑዌሮችን ጋምቤላ ከተማ ውስጥ ይዞራሉ። ማን በሰላም እንደሚንቀሳቀስ እናያለን። ይሄ ለዓለምቱ ነው የምናገረው። ይሄ የምናገርበት ምክንያት ስላለኝ ነው። ለምን እየተደረገ ያለው ነገር ግድያ፣ የኑዌር ግድያ ከተማ ውስጥ ማታቆሙት ከሆነ ከተማ ውስጥ እንቀሳቀሳለን። በተቀሳቀሳቸው መሰረት እኛም እንጀምራለን። ፒሪየድ። ምንም ድብብቅ ነገር የለውም እኮ። እናንተ መተኮስ ትችላላችሁ፣ ኑዌርም መተኮስ ይችላል። ብለ መያዝ ይችላል፣ ኑዌርም ብለ መያዝ ይችላል። አለቀ ጉዳዩ። ስለዚህ ሰላም የምትፈልጊ ከሆነ ያን ገዳዮቹን፣ ከተማ የሚበጠብጡ ረባሾቹን፣ ሌቦቹን ከተማ ውስጥ ያሉትን በሙሉ መታሰር አለባቸው፣ መያዝም አለባቸው። ህግ ፊትም መቆምም አለባቸው። ይህ ግዴታ ነው። የሚካድ ነገር የለም። ግልጽ ስለሆነ ይህ የምንደባበቅበት ምክንያት ስለሌለ እኔ ግልጽ ነው የምናገረው። ማክ ነው የሚያወራ እዚህ ጋር ምንም ዝም ብሎ በፔጅና በሌላ ነገር ማውራ ሰው አይደለም። ለምን የምናገረው እውነት ነው። ኑዌር አልደግፍም፣ አኝዋክም አልደግፍም። ያጠፋ ሰው በህግ ይጠየቅ ነው የኔ ፋይት። ታስት ኑዌርም ካጠፋ በህግ ይጠየቅ፣ አኝዋክም ካጠፋ በህግ ይጠየቅ። ስለዚህ የምታደርጉት ነገር ኑዌር ሲያጠፋ ብቻ ነው ትልቅ የሚሆነው ነገር የምታደርጉት ነገር ነው። በጣም የሚያናደኝና የሚቆስል ውስጥን የሚያስቆስለው እሱ ነው። ለምን ፌር የለም ጋምቤላ ውስጥ። አሁን ይህ ግድያ የፈጸመው ጋምቤላ ውስጥ ግድያ ዛሬ የፈጸመው ኑላን በሙሉ ይፈተሽ ነበር። ኑላን በሙሉ ይፈተሽ ነበር። ከየትም ከጓሮ ከየትም ሩዋንዳ ነው የምታደርጉት ኑላን። ስለዚህ ይህን ያደረጋችሁ አሁንም ቢሆን ለመንግስት ሻንስ እንሰጣለን። ሰዎቹ ይያዝ፣ ህግ ፊት ይቀርቡ፣ ይጠየቁ። ያልበለዚያ ማይጠየቁ ከሆነ ያው እንቅስቃሴን እንጀምራለን ማለት ነው። ጋምቤላ እንደ ባለፈው ይመለሳል። ፒሪየድ። እሱ ሰላም አትፈልጉማ። ሰላም መጣ ብለን መቀሳቀስ ጀመርን፣ ሰው ገደላቸው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምን የምትፈልጉት? የትኛው ሰላም ነው የምትፈልጉት? አትፈልጉም። ሰላም ስለማትፈልጉ እንደዚህ ብዬ ነው የምናገረው። ይሄን ካልኩና በመጨረሻ ለኑዌሮቹን የኑዌር መጃጀ ከሆነ ነጋንገኒ የሬ ጃለገ ከም በቃ ፒሪየድ። ጫወታውን ቁማር እኮ ነው። ቸል ጀመላዋ ነው መባং ላራሜ ምጭ የንኪን ይየት ላጃ ኛገሩን እንጓጀ ይየት በምጭ ይየት ላቢደ ላጃ ጉጀራ መጎል ተገመኑ። ስለዚህ ወይዘሮ አለምቱ በዚህ ስልጣን ላይ መቆየት ከፈለግሽ እነዚህን ወንጀለኞቹ በሙሉ እንድታሰሩ ነው የኛ ጥያቄ። ይጠየቁልን። እንደዛ ማታደርጊ ከሆነ ሰዎቹም ማያዙ ከሆነ ያው ራሳችን ለመከላከል እንገደዳለን ማለት ነው። ራሳችን ለመከላከል ደግሞ ምንም እናደርገው እነሱን ራሳችን ለምን እንቁሳቁሶች ስለሚይዙት የሆነ ብላዎቹን የፈለጉት ነገር ስለሚይዙት ብላ መሳሪያ የፈለጉት ነገር የያዙ ስለሆነ የኑዌር ልጆችን እነዚህን አይነት ነገሮች መያዝ ይችላሉ ብዬ እናገራለን። ስለዚህ ወደ ጋምቤላ ወደ ባለፈው እንዳይመለስ ያው በአስቸኳይ እርምጃ እንድትወስጂ ጠይቃለሁ።
menen fracha ilom zilai guys yenore gentelar yemo gangaro dun tier rodun mende lar yelong men gore de lar yelong jere joka bawra loja gang la yana gang je loja ten aban chele la ni dum wan cho kum jo je ngada long jen kum nak ye tere dem okay ngora gangaro do gang gangaro do jen wan chang chale le jete ga cha la ga de gang chang la ga do ki yo ke re ne de ga do ki yo ko din tek dun ken dum wan beliu so no male chale chong te ko mene chale kwen so ko no ona je ko ne bia god bia ka kap bia na gang quick mon de togo of course tel me jene lenga te o da ka ben ngunu anda ka te jen tel me chala re te no but de yen togo mi che jene mo ne die ki de ne de team ke la le la ma barkel mo de gang ne en na gang ting la gan ni yo dol ke dor ke la tum no kor la long ko de ju ni la ngai je te gram gang so jenu cheno mo gor de kamila chara inji kabela ga ziran chen ni la ngada long la be kule gwe ye gwe mi dong chen ye gwe ta da ye gwe no re ga ko ala ma dun ke te du no wona ne be agar kun be ga ja yan ko chen ni de le jo ne no mo de yen kan la yan de yan na ja gang chen bela la ko ken ye ne du kuna la yan la yan c'est les charisha lon kanab den tieno gora bor kam ya ban ma di long ma ja tang aman mi je ci ko na lok ci gorom ga de ta kan tal mi ci to so we good taram ji yere la bat ane bu ko ta kel ga ban la je ga chang da den andama no ma